Selam aleyküm saygılı seyirciler. Bugün hashtag işte yayını Kırım'ın en güneşli, en parlak ve en baklı şehirge yol aldı. Tamam böyle Yalta hakkında değiller. Bu yıl o 180 yaşını doldurdu ve bu tek birinci fakt. Başkalarını sakın kaçırmanız. Bugün programımızda. Hashtag işte Kırım'ın en baklı şehrinde. Yalta şehrinin yüreği bekitilgen yalı kenarı. Büyük Yalta yükseklikten böyle manzaranı siz da görmediniz. Hashtag işte unikal maşna müzeyine davet olundu. Yalta şehrinde fotosuret için en sevimli yer. Yalta'nın parlak ve bütün dünyaya belli olgan sarayları. Ayvasil koyunun tarih sayfeleri. Yalta'nın dağ orman koruğu. Yalta Kırım'ın turistik paytaxtı sayıla. Mында yerleşken dikkatga layık olgan yerler en talapkar turistlerini ayrıca kaldırır. Güzel saraylar, nabережная ve istirahat bakçaları bunu epasını sizlerge göstereceğimiz. Yalta tahminen 1. asırda Yunanlar tarafından teşkil olundu. Efsanege göre fırtına devamında yolunu caygan Yunan denizciler yalını çok vakit devamında kıdıra ediler. Ve nihayet deniz yalısını görgende yalız kıbık çırmağa başladılar. Yalız Yunan tilinden yalı kıbı tercüme etili. Şu cümleden Yalta serrevası peyda oldu. Rahatlık mevsimi Yalta'da iyun ayından başlana ve oktyabr ayına kadar devam etti. Mında rahatlanmak en mükemmel vakti bu tamam kuzdur. Çünkü deniz da жылы, güneş ise o kadar sıcak değil. Yalta'a tek rahatlanmak değildir, tedavilenmeye de gelilir. Bu yerlerin şifalı hususiyetleri hakkında evvel ezilden bilinir. Şu cümlede mında birçok sanatoriler de kuruldu. Sıcak deniz, şifalı ve dağ havası, acayip güzel manzara, landşaftlar. Bu hepsi insanın sağlığına yaxşı tesir etti, şifa verir. Bu yerlerde 200'ge yakın şifahane ve turistik müesseseler çalışır. Mında siz hem sade devlet şifahanelerini hem de elit yatakhanelerini rast getirebilirsiniz. Ama yüksek seviyede rahatlanması ucuz değil. Yalta'nın yalısı esasen çakıl taşlıdır. Yalta şehirde yerleşken dikkatga layık olgan yerler ile tanışıvını tamam nabережныйдан başlamağa teklif etemiz. Birden bu pek banal görünür ama yok dostlar. Bu bekitilgen yalı kenarı Kırım'ın en güzellerden birisi sayıla. Yalta'nın bekitilgen yalı kenarı 2002-2004 seneleri gayrıdan tıklandı. Bu sokak Yalta'nın en bezetilgen, parlak ve güzellerden birisidir. Yerli sakinler ve misafirlerinin en sevimli yeridir. Mında siz acayip kahvehanelerini ve öz aşlarının ayrıca kaldırgan restoranlarını da tapabilirsiniz. Mında en sevimli yıldızlarının konsertleri, halkara forumlar ve festivaller ötkerilir. Tamam da skemlede oturup siz Kırım tabiatının dadını alabilirsiniz. Yalta şehrinin farosu pek belli ve güzel. Aslında şehrinin ilk farosu 1874 senesi kuruldu. Yalta'nın değişmez farosunu 1889 senesi kurmağa başladılar. 1892 senesi ise o eksploatasyaya geçti. Bütün abideler arasında ilk dikkatimizni celp etken tamam budur. Bekitilgen yalı kenarında yerleşip o sürgün olgan vatandaşlarımızın hatırasına bağışlanıldı.
Şu abidede ise herkes belli Kırım Tatar yazıcı ve şair Situmer Emin'in satırlarını okup çıka. Sen olmasan ne Yalta var, ne deniz var, ne ada. Sen olmasan aziz halkım, kimge gerek bu dünya? Sen olmasan ey güzelim, oksuzum men Kırım'da. Ялтаға келсеңіз, мұтлақа мына bu Ялта Горка adlı kanat yolunu ziyaret etiniz. Төпеден açılған manzaralardan bütün Ялтаны көрмеге мүмкін. Yolunun devamı ise 15 dakika. Yürünüz. Yolda turistler 15 dakika vaktini masraf eteler. Herkesge ufacık vagonga oturmağa teklif eteler. Vagonga tek 2 insan sığa bile. Musafirler mında ozunu kuş gibi duyalar. Kanat yolunun tepesinde meraklı bir muzey yerleşti. Gerçekten aytsam, böyle muzeyni Kırım'da men daha görmedim. Tamamında 20'den ziyade unikal maşinalarının modelleri numayiş etilgen. Aytalar ki maşinalar bu tek yigitler için hobi vegilince. Ama men bunun razı değil. Mında kelgeninen men ayrıtte kaldım. Şu kolleksiyada numayiş etilgen maşinalarını biz galiba tek filmlerde görgen edik. Mında hem chet el devletlerden getirilgen mod inamarkalar hem de yerli unikal maşinalar takdim etilgen. Şu sergini toplamak için tesisçilerge tahminen 10 yıl gerek oldu. Bir sıra intervyularda teşkilatçılar ayrı dikkat mına bu Shark ya da Akula adlı maşinaga ayıralır. Çünkü tamam ondan her şey başlandı. İnternette yazalır mında hatta Elvis Presley'nin maşinası da var. Maşinalar tek güzel oyuncaklar değil. Gerek olsa olar şu saniyede yolga da çıkmağa hazırlar. Hususan muzey birçok sergi ve hafta yürüyüşlerde iştirak etti. Привет, как дела? Алис Нормалис, как у тебя? У меня тоже все хорошо. Башакире бузунук Крым это татар тіліне хорошо. У öğreteceğimiz. меня тоже все отлично. Мына bu güzel ve parlak istirahat bakçası peketilgen yalı kenarının devamıdır. Mında rahatlanmak herkes seve. Hem de yerli sakinler hem de Yalta'nın misafirleri. ...2015 senesi avgust 7 günü şehirde mına bu abide açıldı. Bu Nikolay Krasnov Yalta şehrinin baş mimarı olup o şehrin inkişafına büyük hissesini koştu. Yalta şehrini ziyaret etken her bir turist mutlaka mına bu çeşme yanında foto suretini yapa. Biz de istisna değiliz. Alişer, bana bir foto suret yap. Yaltada geçken Messi adlı telekinoforum çerçevesinde mına bu yıldızlar aleyhası açıldı.
Ялта şehrinin en belli abidelerden birisi mına bu heykel. Çexov'un efsanevi Dama с собачкой. O 2004 senesi koyuldu. Yanında ise eserinin müellifi. Belli olğanı gibi öz belli Dama с собачкой adlı eserini Çexov tamam Yaltada yazdı. Abide yanında herkes foto suretini yapmağa isteydi. Bu Çexov'un adını taşıyan tiyatrosu, onun tarihi 1896 senesi başlana. İlk sanalaştırılar mında 1900 seneleri gösterildi. Aytalar ki onlarını şahsen Çexov da ziyaret etti. Teatr alazırda bütün dünya ve Rusya tiyatro sanatına mühim hissesini koşa. Bu Yalta'nın medeniyet ve sanat merkezi. Çexov adını taşıyan tiyatro endi çok yıllar devamında öz etrafında istidatlı ve parlak şahslarını toplay. Dereko camisi alazırda Büyük Yalta'nın camisidir. Yine etmeye lazımdır. Ama şu binada belli mütefekkir İsmail Gasprinski öz derslerini geçiriydi. Cami Derekoy adlı koyunun sabık teritoriyalarında dura. Buna inanmağa pek kıyın ama evvelsi Derekoy hatta Yalta'dan da büyük idi. Masandra Cenubi Yalı'nın en güzel yerlerden birisi sayıla. O Yalta'nın yanında yerleşti. Şunun için çok insan Masandra'nı Yalta'nın kısmı gibi sayar. Bu ise Masandra'da yerleşken Sarayı Aleksandr III ya da Masandra Sarayı ve tamamından biz Yalta'nın en parlak sarayları boyunca seyahatimizni başlayımız. Alazırda bu muzey. Bir salondan başka salonga geçkenin siz ya da imperatorun ciddi kabulhanesini ya da renkli ve aydın odağa geçebilirsiniz. Sarayın aşhanesi de ayrı dikkatga layıktır. Saray yaz rahatlığı için kurulgan idi. Şunun için interyeri maksimal şekilde tena yer ve soğuk olmasını talep eteydi.
Сарайның территориясында айры диққатқа лайық болған ер мына бу эски истират бакчасы музей сиратлық мевсімде әр вақыт өз мұсафирлеріні қабыл етмеге азыр. Ливадия ойнайтлы буюк Ялтанын эркянына кірген койчик, оның янында есе Арианда қасабасы жерлешті. Ливадияның иклимы субтропик, койның сирлевасы ise қадими Юнан Ливадия адлы сөзінден келіп чыға. Ливадия тоғай чемінлік кыбы тәржеме етілі. Кой туристлер арасында пек популяр бір ер. Тамым Ливадияда дүнияның ең белі сарайлардан бірісі ерлешті. Енді анладыңыз? Ливадия сарайы Рус империяда Романовлар құрантасы үшін құрылған сонки бинасыдыр. Краснов мемары тарафындан құрылған сарайны зиярет етмек үшін мында бүтін дүниядан инсанлар келелер. Бу ерде шайыр, бестикар вере самлар илхам қыдырайды. Қырымның іч бір мұсафыры бу ерні диққатсыз қалдырмай. Тамам бу ерде бір чоқ тарихи көрішівлер олып кечті. Ал азырда мында да Русия бір чоқ халқара мушаверилер кечіріле. 2011 сенесі Ливадия сарайы өз 100 жылығыны қайдетті. Бу императорның иш одасы озы Николай II бу ерні мемарның ән яқшы іші кыбы саяйды. Бу одада диққатымызны мына бу ажайып келім желп ете. Мындай 2 Николай императоры, императриче Александра Федоровна ве цесаревич Алексей нумайыш етілген. Бу көлім асыл нұсқадыр, яғни бізге тамам шу тарихи заманлардан келді. Бу көлімні Романовлар хорантасына Аджемистан, яғни Персия шақы бағышлады. Бу Ливадия сарайның итальян бақчасы. Оны мына бу гүзел мақсус Италиядан кетірілген чешме безеті. Шу ер ратлық ве кезінті үшін яратылды. Ливадия сарайында башқа бу кыбы бақча бар, ама оның мақсады башқа. Араб азбарчығы ратлық ве кезінті үшін япылмаған. Оның эсас мақсады бинаға ұшықны көрсетмектір. Оның диварлары шарқи орнеклерінен безетілген. Азбарчықта Мария адлы чешмесіні де көрмек мүмкін. Дүнияның ең популяр музейлерден бірісі олып Ливадия сарайы өз мұсафирлеріні ел девамында қабыл ете біле. Ливадия сарайының янында күнешлі яда қырал елчық ерлешті. Қатырлайсыңыз, біз оның так Газпрода таныш олдық. Ливадияда есе оның башқа тарафы. Алупка шерде Воронцовның сарайы ерлешті. О 5 бинадан ибареттір. Оның муэлифы ise инглис мемары Эдуард Блор олды. Шыны да қайд етмеге керек ки мемары озы ise мында ичде келмеді. Ве нетежеде бу сарайны да көрмеді. Эршейні о ұзақтан чызды. Парад салонлары инглис интерьерлерде япылған. Ве өз тарихи безетілівіні жоймадылар.
Воронцов сарайыны гүзел ве ажайып истират бакчасы сарылып ала. Оның мейданлығы ise тек тасаввур етіңіз 35 гектарға якын. Мында Авропаның ең белі паркларының хусусиетлері нумайыш етілген. Шу ерде 200-ден зияде экзотик осымлық ве тереклер өсе. Сәғылы достар, тамам мында Қырымның ең белі сарайлардан бірісінде біз сізлер үшін аняневи бақшыш, яғни хэштег қалдырамыз. Демек, мұна бұл белі 6 арсланларының янында олардан бірісі сақ тарафта тұрған юқлай. Тамам мында сіз біздің бақшышымызны қыдырыңыз. Не yapmağazız pek yaxşı білесіңіз. Васильевка койу 1945 сенесіне қадар Айвасыл серлевасыны ташейді, ал ызырда о Ялтаның эркянына кіре. Айвасыл серлевасы ақында малюмат та Ақмешжит уезді ақында тарихи весихаларда рас келе. Октябрь 9 күні 1805 сенесі Махульдур волостінде ерлешкен Айвасыл көйінде 30 азбар ве 163 инсан яшайды. Олар эпосы Қырым татарлар. Достар, біздің қоларымызға мұна бұл уникаль весиха тұшты. Яғни бұл шәдетнаме тамамында доғылған инсанның шәдетнамесідір. Яғни 1940 сенесі берілген шәдетнаме. Вешіні де қайдетмеге керектір, о Қырым татар тілінде. Весихаларға көре тамамшу шәдетнаменің сайыбы Рефика Адаманова мұна бұ Репина адыны ташыған соқақта доғды. Ялыбой тарафлары бұтын Қырымға өз күресчелерінен белі еділер. Айвасылды истисна дегіл. Мұна бұ тарихи фото сүретінің сол тарафта белі күрешчі Ибраим Адаманов. Шу заманлары бұтын Ялта она ойледі Ибраим күрешчі дейдің. Оның көксінде есе алтын медаль. Бұл есе Айвасил көйінің ескі жәмисіdir. Реставрацион ішлері мұнда 2013 сенесі башланды. Архив весихаларына көре жәми 1840 сенесі құрылды. Ама реставрацион ішлері девамында оның яшы ақында яны малюмат пейда олды. Совет заманлары жәми қапатылды, минарет есе йоқ олынды. Жәми ерлі мұсылманларға 90 сенелері қайтарылды. Айвасыл соқақларының жүріп бірчоқ малюматыны алмаға мүмкін. Мұнда бірчоқ ескі евчіклер сақланылды. Асылда койның тарихы пек зенгін. Бізге есе мұна бойле гүзел ве мерақлы фотосурет келді. Мұнда Айвасылының сакинлері ескі Қырым татар урбаларда. Қырым табиатының дадыны аламаға істесеңіз, мұтлақа Ялта табиат қорығына келіңіз. Мұнда ажайып орманлар, дағылар ве әлбетеке мұна бұл шеләлі Қырымның тимсалі Учансу. Табиат қорығының тешкіл етуінің esas мақсады Қырымның уникаль ландшафтларының сақланмасыдыр. Әлбетте таби шекелінде. Әлбетте етрафта бірчоқ ilmi araştırmalar кечіріле. Олар қайта-қайта ярым адамызның табиатының текрарланмасы ақында тариф етелер. Ялта
Ялта туристик табиат қорығында бірқач туристик yollar ішлеп шығарылды. Олар арасында Учан су, Айпетридағы Шейтан мердвен ве башқалары бұндан ғайыры қорығының территориясында илми музейді çalışа. Хэштег іште иминдір, тек Ялта бақтлық меканы дегілдір, бұтын қырымымыз бұл бақтлы инсанның топрақларыдыр. Шының үшін біз о сияхатларымызны девам етеміз. Күнешлі Ялтаны есе қалдырамыз, сізге есе Миллет телеканалынан айрылмаңыз ве хэштег қоймаға ұнытмаңыз дейміз.